و مجارد دگل زور برش پروفیسور دکتر توفیق اردم بسپور ده زانست سیاست هر واش ربکار سیاسی و جان قرب برای اسکایپی گل مدا بیتن برس اردم ایوار باش دو بخیراتی جبو کردستان 24 برسف و برسفکاری اندنابرا دمیرتاش و HDP و قندیل ده بدمک دریجه کتینه هول ترکیه و باکوری کردستانه یعنی انجام و چاوبن چارنویس HDP و چاوب بینه جبو هالبجارتن اندهاتی Evet. Bu tartışma üçler arasında ev nikaş navbera aliyan jiber erişa Mersin ya 27 İlon derket hole Selahattin Demirtaş ev eriş şermezar kir o got persgerek برین تندی چاره سر ناپن و گوت دیجه هر جوره چالاکین تندیه ev ne tişteki nüye ku demirtaş dici tündiye derdik evin le şermazlar kerine bu yere ki vuha bu sebep ku kandil endahu yani bir de gote Selahattin Demirtaş lavaz buya o devleti ev beden kiriye guhertiye HDP'ci vek partiye ki yasayı her vek Selahattin Demirtaş şermezar dike o dibece dedice her cüre erişen çekdariye le nakoki zedatir denavbera Kandilu Selahattin Demirtaş de ne ku denavbera HDP u PKK'de Li dere guhertinin ciddi heye de HDP'da aliyen cuda hene kesayetin cuda hene le heza Selahattin Demirtaş denav gelde u denav HDP'ci heye jiber ve ev nakoki ziyadetir denav bera Kandilu o Selahattin Demirtaş da heye Vata برس اردم او ناکوکین هن او نقاشن دنابرا HDP و دمیرتاش و قندیل دا و باندوریه که خراب لسردنگن HDP دروز بکه ده پیش روژه دا negatif anlamda olacak. Veke nereni bandoraki deneke. Jiber ku HDP edi çepgirin Türk ji girtin navxwe ve hevpeyvane ki berfireh dürüst kir. Dengi HDP da asla sadi 13 hatta sadi 20'tin. Kurd de dengi xwe dîsa bidin HDP o daxuyanın Selahattin Demirtaş'ı bandoreke mezin le gele Kurd dike her tim banga aştiye dike gele Kurd jî Selahattin Demirtaş çi dibêje gelê Kurd jî dirasî de wê dixwaze evin hinek çepgir hene ku dibe ku ji daxuyaniyên Demirtaş nerazî bin lê ewa bandora xwe dengan nake برای سردم وقتی گفت که هدف نها اتفاق به چپگیرین ترکیه را گیریه یعنی بشکل سیاست مدارن باکوری کردستانه یعنی کردان دبیجن هدف نها بر به ترکی بونه دچه بر به چپگراتی دچه دوزا کرد یعنی پشتا خاله گیریه گلو افراسته Ben işin açığı böyle fazla düşünmüyorum. Ez dibêjim newhaye ji ber ku pirsa Kurd li Tirkiye divê di çarçeve yasayan da çareser be. Qendîl nikare çareser bike yan jî hêzekî neyasayî nikare çareser. Eger pirsa Kurd ji bo mafên kültürî yên Kurda û mafên din bên çareser kirin ev tenê به کردان نابه به همو کردین که دناف سیاست دادن و به همه آلیان را چاره سر دبم تنه هدف بحثا و ناکه مثلا آک پارتی جی گله که بحثا چاره سریا پرسا کرد کر پروسه چاره سری هبو جبر و
daxuyaniya HDP yan Selahattin Demirtaş pişta xwe nezvrandine ji bo Pirsa Kurd lê daxuyaniyên wan dîsa Kurdistanî ne dîsa guhertinekî cidî nîne. Başa. Lê çima HDP nekarî ittifaqekî bi Kurdên Bakurê Kurdistanê, Kurdên Tirkiyeyê ra girê bide demekê da çû bi çepgirên Tirkiye da ittifaq li dar xist. Yani ev na hêvê wateyê ku pakêça Kurdan, Pirsa Kurdan li cem HDP ev qaz giringiya xwe nemaye. Yok şöyle. Ne wihaye dina ev partiyên çepgir ku hevpeymaniyê çêkirine ew jî wan jî li ser çareserkirina Pirsa Kurd gelek tişt gotina heta niha. Lê dengên wan zêde dernakeve, dengên wan pir kêm in. Hevpeymaniye ku bi wan re hatiye kirin bi çepgiran re, bi aliyên sosyalîstan re hatiye kirin. Lê ew jî wek mesela Partiya Karkerên Tirkiye heye, ew jî her tim behsa çareseriya Pirsa Kurd dike. Yani ew jî Başa, Berez Erdem, eger kurtasî bersiva min bidey. Yani çepgirên Tirkiye ew tifaka gel HDP hatiye encamdan wê çi bandoriyekê ji bo HDP durust bike. Wê bikar be dengên HDP zêde bike, wê bikar be HDP di Tirkiye li Bakurê Kurdistanê mezintir bike, bi bandor bike. Yan tişteke tenê di navbera sloganan da ye. İşin aslı ben ya rastî ez dibêjim na dibe ku dengê wan heta sedî bîst neçe tenê bi hevpeymaniya partiyên çepgir re deng zêde bilind nabe. Ev deng ji ber ku dengê wan pir kêm e nagê sedî yek. HDP hevpeymaniya ku bi van partiye re kiriye bi van nagê sedî bîst sedî sêzde heye ew jî dengên Kurdan in ew her tim piştevaniya HDP kirine. HDP partiyên çepgirên tund li ser pişta xwe digerîne û bargiraniyê dike. Berez Profesör Doktor Tevfik Erdem bi spor de zanistê siyasetê de û şûrevekarê siyasî ji Enqereya Tirkiye gelme û bi rêya Skypeê gelekî spas.